menyakan sebab kata ingat hairakan hinan ku asai mula ingat hai taulan besakan terlupa sekiranya Tuhan pernah sudah Nabi Mustafa aras dan kursi hanadun segala langit dengan rumah kita jauh pihana permulaan hananun bujur alam menjakan sebab kata ingat hairakan hindanku asai mula ingat hai taulan besakan tak lupa sekiranya Tuhan pernah sudah Nabi Mustafa aras dan kursi haladun segala langit dengan rumah bertanya dihana ya Maulana ya Maulana dalaku yang awal ya benar pejalan Tuhan membantu ke asal terjadi segala mengantuk janji Nabi permulaan halalun pujul alam menyakan sebab kata ingat hairakan hindanku asai mula ingat hai taulan besakan tak lupa sekiranya Tuhan pernah sudah Nabi Mustafa aras dan kursi halalun segala langit dengan rumah bertanya pihana Assalamu alayka ya Muhammad alayka salam fi dunya wal akhirah ya Muhammad alayka salam Assalamu alayka ya Muhammad salam fi dunya wal akhirah ya Muhammad alaika salam assalamu alaika ya Adam alaika salam fi dunya wal akhirah ya Adam alaika salam assalamu alaika ya Muhammad alaika salam fi dunya wal akhirah ya Muhammad alaika salam assalamu alaika ya Idris alaika salam fi dunya wal akhirah
عليك سلام السلام عليك يا محمد عليك سلام الدنيا والآخرة يا محمد عليك سلام السلام عليك يا نبي نوح عليك سلام في الدنيا والآخرة يا نبي نوح عليك سلام السلام عليك يا محمد عليك سلام في الدنيا والآخرة يا محمد عليك سلام السلام عليك يا نبي عليك سلام في الدنيا والآخرة يا نبي عليك سلام السلام عليك يا محمد عليك سلام في الدنيا والآخرة يا محمد عليك سلام السلام عليك يا نبي عليك سلام في الدنيا والآخرة يا نبي عليك سلام السلام عليك يا محمد عليك سلام في الدنيا والآخرة يا محمد عليك سلام السلام عليك عليك سلام في الدنيا والآخرة يا إبراهيم عليك سلام السلام عليك يا محمد عليك سلام في الدنيا والآخرة يا محمد عليك سلام السلام عليك يا صديقي عليك سلام في الدنيا والآخرة يا سلام عليك سلام السلام عليك يا محمد عليك سلام في الدنيا Narbingung merah ulangin manam Hujan turimang sembahyang hamba hamba limang puwante Nabi lelaki silimang saja Nabi merah ulangin manam Hujan turimang sembahyang hamba hamba limang puwante Nabi lelaki silimang saja Nabi kita nyawa dengan sebuah bandurakan Masjidil Haram Nabi berdiri Baitul Muqaddas lalu berjalan Masjidil Haram Nabi berdiri Baitul Muqaddas lalu berjalan Nabi merah ulangan manam berjatuh timur sembahyang hamba limau kuwate nanti lelaki silimang saja lemes sembahyang nanti ringan doaan kuasa Tuhan hingga Nabi langit yang kubur Adam bertolong lagu bisinan hingga Nabi langit yang kubur Adam bertolong lagu bisinan Nabi merah ulangan manam berjatuh imam sembahyang hamba limam kuwate Nabi lelaki silimang saja langit Tuhan yang Nabi Isa
saja langit yang putih tadi Idris suara mengisah kelakar langit kirimah kita biharun nikah sumandun segala isyarat langit kirimah kita biharun nikah sumandun segala isyarat bila merah sembahyang hamba limang kuwate Nabi laki limang saja langit yang tenang dan Nabi Musa yang banyak kata dalam berdoa langit yang ketujuh Nabi Ibrahim Nabi yang salim yang minta mirah langit yang ketujuh Nabi Ibrahim Nabi yang salim yang minta mirah Nabi Nuh ulang banyak menjadi rimau sembahyang hamba limang kuwate Nabi laki limang saja hingga melalu Rasul yang hingga nanti umas akan terjadi di jalan hati kepada Nabi Rasul yang yang terjadi di jalan hati kepada Nabi Rasul yang Nabi hamba limang kuwate Nabi laki limang saja yang tak Nabi laju mendetek limang kuwate berani Quran atau Nabi serta umat hingga kiamat wajib kerjakan hingga Nabi untuk umat hingga kiamat untuk kerjakan Nabi Nuh dunia fananya tadi begitu masa kolon oh dunia hina fana oh dunia hina fana dunia sudah si kafir di mumin sufi muraka bukan bangke di dura senang bukan di kafe bangke di dura senang bukan dunia malanya tapi yang bangke bermasa oh dunia hina fana dunia hina fana dunia sudah si kafir di mumin sufi neraka si aji piu jangan bante putul hati dunia di kafir bangke di dura senang bukan di kafir bangke di dura senang bukan dunia malanya tapi yang bangke bermasa
masa dunia hina fana dunia hina fana. Sekian untuk demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Abu. Mau jadi kalian yang macam-macam abrak.